Kakenhon kabalatip kum kasur upat ba kabri uhin utrep. Hakani katayo kalawan syakmat ban persyak jori ki kato katni ki rajong ke sorkar Meghalaya Democratic Alliance bat ban kentoru ya ke sorkar halor ki kato katni ki matrai kam jongka. Ya kani kakenhon kalapan pau leng bakinong patai kubor hakasitarik menta ubenai jeleu arajar arpau haplau jong ke State Central Library Shilo. Kawai ne gijing persya jong kekenhuan kasur upat ba kabri uhnyo trap. Kadai halor karai jong kesorkar Meghalaya bansya no ginong tray bela ki banabar ke jela ki buan tray tangi kikam ki ba empat don ki tray jela ban tray kita kikam. Halor kene kebenta kene kekenhuan hapo gijing ilam uba HS jela kum usong kenor kalapen pau gijing persya ke bajor kene karai jong kesorkar. Daga bapun pau ba kumno anla bansania ekte kinong bela ki buan nasabar namar yo kendai pen ban maki ki ban wan kit yuknyang jingpang COVID-19 sya kene kejela. Namar kum bagalong mentah hakaleng gejala jong kari India uni uknyang jingpang ulanang kio. Kentup ru gejala Assam kabadan marjan bat gejala Meghalaya. Uba HS cela ulo ongru bana gebenta kinong rap jong kene gejala. Kani kadi gapor ot. Nrei ke sorkar Meghalaya kamsha ban dijing dia hakasinin kong bat hakasini baar bat kani ke penduk nong kinong rap. Habagi marep jong ki puot no. Kasur upat ba kabri nyo trap kani kesini kala keren ru halor kejing dawa kiseng balang ya ke inline permit. Hendai kesorkar jelah haduk mentah kambut dia negani bat kesorkar pedeng. Kabalek sir lada yo ya ke inline permit. Kan long kesti ba hakum kene kepor banyada nok yang jingpang COVID-19. Kani kekenhuan kani kesini kala keren ru halor kejing dekok trekam jong kesorkar. Halor kata kejing pen ken kisau spa angot iki kendon jong kejing pen kerpang ne ka quarantine. Hakaba lada kesorkar kapen pau kerteng iki bayo kejing pang COVID-19 kan suk iki pat ba banyada lade na unuk yang jingpang. Kedaw kolong ba kumbu kalong mentah nang nu kani sim ginong belan ka Assam ka bahajan ru mlong kadang dang kiu kadang jenrek bahkan ka coronavirus keleng kari India ru ki migrant kidang ya pet kidang ya kolomar humtu ti nang nu kani sim kini ki brio ka taw pat ka wei ka bang yu yang ni kalong ba pat tang kini ki brio le jong ki bon phai na Tamil Nadu na Karnataka na Rajasthan na Mumbai na Pune ka sarkar kam dan jaka ban ai quarantine ni ki haple segi yang la jong haple segi community COVID management center ti kan ra ya kini kinong belah nu kan pelai maka hi ka ong bam don jaka su don jing dia su kan ra kini hang nu kan bu pat ka bam la long ban ra be ba kini trai be tang kata swaru ko government ko contradict daladi yaladi tinang ta ka hagab ide bal kini kinong belah ni su persya ni ba ka sarkar jongi ka kren kong ki migrants labun ki belayo ban sedang ya ki jingtre migrants laborers berkat tu ni kali pai kam kena ni ya ka interest jong ki beri jong ki nong bela jong ki hadu man ta ki pat ki babur hi ki pat yo ban lek bela balik ka pu ka fast interest jong ka ya ki ni ki migrant ban isya ka de ban pe ki beri jong ba ki yo ban sedang no ka jingtre bela ti u chivin sar ong ba ki migrants ki sedang ban tre ya ki kam jong ki hoi ki don ki balik pai kita ong bagi pensyong ya ki hagi bos ki bon kit ya ki tu ki returnees ku wan sini tendre kam keren ya ki nong bela ki ba ki beri jongi mentangi tip ki la jenjar palat nang ta kawing isku persya juru ba ka government kampat keren ni ya ka jingnut jong kini ki nong bela bar jela kada du ben penyap ya utraisnong kemangitip ya ka jingja da ka bangi buat ka jing sosne na ka bantai jongi ba lursha nyota Isya mati ibn Nasrai la siapa nyap hakini kai ibu kesorkar kalle hadu kan nugala pen speed gitu ko kis kai ko condition ka bu ya ki migrant haba ki wan sini bakin le biang kin continue biang ki tu ki ju ki kam runar joki katar kadan kam ka deiba sorkar ka deiban nyu kerpang halor kata ni dawa ya ka ILP kiseng balang borok ki dawa pai ba borok la kersyan ka sorkar jalla jongi ka syajem ya Modi ya Amit Shah bunong kele bam Christmas siba nado ko por ni sutu ba u insult ya kan ka sarkar jogi kele ya bam Christmas siba tangkat baga gentin fast day hi ba upha ya ki man bakilej hadu menta bakamlong ngi hakui kom ngila mat ke jing ka bede bot coronavirus henre kadan ke jingker khu ko ngiyo pat naw ni coronavirus nama kini ki migrants ki wan sini pebun ki la lej hoi ki dangdon ki basa ti mentang ngi kum ka jai ben riu hingi sngo badai ba kan ki wan rung samai kalian nang ni khamat kadai ban biang
ke dokumen nak bentai jong ki lara ka sarkar kampat pen kre ya kan di kambit ban penrung wat tangwe ru unong belana sebari nang ta hakwe de bat kan ke interstate movement but inter-district movement hake inter-district movement te Maria Cross Maria Shaphan hau kulit pimla tang sukros na Janja Hills piwan Shillong quarantine khat sauski interstate movement ka clearing hang Wiu bang bateri po wiu Kharbengeli badan po jawai bateri po bang man ke sitho dieng le siko hoti mende wan phai biang dan kata ke interstate movement bolong prohibited dan nasional regilap ngi ka ko bor ki SU wa ki bat yu tu wiu nong tre jong ka bang ba ulit siko hoti wan phai nai so par ki wan min mit ki bri jong ki lap ba penihar bri keleng-keleng yitip bagi tu ki badan po bernihat haga entry point kim la shu la bon tan ki kali yang lain shumolo mala kemudian badan kumno bawan sini badan kalau jenga kadan Shillong tang bo kalau jenga kadan Shillong helai kata kadi ka certificate jong ka sarkar India jong sarkar Meghalaya ba pinwan entry sini nong khai we wan po Rajasthan wan rong bernihat kai ka kam jong wong ngadan dukan bernihat epic sino ngamdanผู้ที่รองบ้านช่างวงหอยดีที่ปลายแต่ดีคุ้มตากระกงก็ดีกับตากอันจงกระสอบการ interstate movement กับดีบันขังคำตำกับสามกันนั่งเกี่ยวกันนี่ยิ่งติ้งมันดีกันนี่ก็พอกินแต่ติ้งทันยังกับตากmigration ยิ่งติ้งกับตาก infiltration ยิ่งติ้งอยู่นิว COVID-19 yang mereka sarkar kalau Shillong tang kan nimsi ketika waki khang hang ti nim kuno nama kala khiatan ta sula bon gi kali ki trok duyong ki bari po trok duyong stel ti ki phet na tadau balai ka ja kum ni menta hari India ki i ka Meghalaya ka dei ka jaka ka di ka beneng hiyo ban wan shong sini kamut lalai ki shong hasam mlong khlit to COVID-19 kili ki benta ju kiri India mlong la ki hiyo ban wan sini ka di ka jaka ri na tadau ka di ban klannya kinong up tang ki po bernihat klan di ben strict handu kata-kata kadang isu tu ba kadang yo yang kini ki information bakal leak kadang lagi beri ben rung po bernihat mat gai ge ini tin po Janja Hills ba kirung rata syramo nang ter kirung balik itu ki night so par ki bun kat tu halat rembai hotel ki plin na bentai ju ki kalong ba kamdan kata ka interstate movement inter-district kalong very strict fimla ben le Maria bakala dicakem kani ko policy jong kadi ka sarkar jogi iman seven kuno ndi mangi don politik sang nunu hakini ko pongi kren be na ka benta ka jingma jong ni COVID-19 hang ta ka ba khaddu kalong ba ngi kwa ya ka sarkar bakat ai ka jing pensyai halor u khaw bak han nyo hajar arspa nyo punri metrik ton ban ai jing ken kumno ka pentri kam yu tu khaw nama ka sarkar India kat bagi sutu ka ong baga state government kan ai baga subsidi kanang ba ukhaw un hap gador ban ai sekipat ba ban dik sekipat ba ndai umdan kum kata utu ukhaw la nangrem ban kipat ba kimtre ban thit utu ukhaw namar na khamtat bagi thit na yo na dukan ki khatwe hajar metric ton ka business ayu baga sarkar kalale bat khat nu kele onong ni kwa baga sarkar kan come out clean halor kani yo kata ngi thit kata FCI ngi plai kata kita ki shnong gi bela yo mungkin sebut din begini sinong yo kalong balong kita kat ration la ke entry kat dan kat ration wala ayu ha hundre ki klem yo